Simba ou lan de ya. Sa gen men. Ah, ou kon ene kouze. Sa Sa gen aktivite bay. Pa ka fon ou. Ou di bezem men. Geni direct nan papa. Di so. Azen, ou konen pou sa deja? Koman kon bouge sa? Yan so vin an ti neges ou peche mdomi telman la pe de febri nan zo e mwen. Ah mon chè lò. Fwa mi yo ava yo fe bibri. Bon, sa ki deranj yo men. Ah, sa deranje mwen chè, ou peche mdomi mwen. E ba fote ou non? Ou an devi lò an fe mi kay lò. Ban vin la an bon. Wagen wan goze. Tout moun konen e pemye. Pe pa nan bagay kon sa. Oje sa mwen. Pe pa ka nan bagay Sou ba kon koze ou wakon sa bouti yo? Mwen pa kon koze ya. Ok, ou kon goze. Sou kwa zon kon? Ki so premye ti? Ah, mwen da wè mdi ma bel. Koma eti la jouni, tu es joli ou? Ti a koman? Tu es joli ou? Koman joli an men? Joli ou? Ah mon chè, koman joli an? Bezi bel, tu es joli ou? Mon chè, yo pa di joli ou. Ah, ou tu a propozo yo konen ou tou konen base yo tou e joli ou pou nou ti ba yo Yo pa di joli ou. Ok. Ave di wap ferme bouchou. Wap di joli ou. Zanmi yo di joli ou. Mon chè, joli ou yo di wapa. Ah, mi se ka fè diskisyon avè nan wapa. Man dame se m fon ti kouche nou e peche mi dormi Ah, e mi se ka fè même nan. Mi se do sot. Mi se koman se leve wapa. Si mwen men m do e mwen ka ou nou baka fè kon sa nan zon mwen, m bezon dormi baka dormi. Mon chè, fò ba le nepot moun kay ou tou wapa. On nek sot kon sa mon chè, mi se do sot wapa. Ok, ki jan de diskusyon? Non, Mi se plente pou mi se empêcher m'dormi, mi se apede vin avec neges vin pe brin zo, mi se empêcher m'dormi. Nyan la, mi se ap di m koman yo di fam pou yo bel. Mi di mi se l ka di fam nan ti e joli yo. Koman ti e joli? Mwen di mi se yo ba di joli. Yo di joli. Si ou. Mwen se yo batal l'ekol? Mi se sot Koman ou di joli? Mi se di joli yo di. Mwen se nou tou depesi. Koman yo di? E joli si yo di? Koman yo di? Jolis. Fout plis sot koujou. Abonné ak channel Nicky J la, like page la pou n ka jwenn tout vidéo Nicky J yo.